Da ka jing sokya halor ka jinglong jingman jong ka jaj benreu ki nong ilam jong ka senjuk ki nong sensyar ka briu nyautrep hapo ka jing ilam jong uba RL bla ubadeu General Secretary menta ka singi kilalet bania kenduk kerpang ya uba Titos Khan ubadeu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pan jingshai halor ka amendment ya ka six schedule hapo ka jelah uba RL bla habakran hakilat pathai khubor ulong bakum unong yalam jong gajaj benreu ula penpau ya ke jingso khya halor kane ke benta bat klempen slam da ke jingso khya kilalet ban ya kendu ya CEM ke KHADC ban penpau ya ke jingdon kam ya ki kendon bante ban song ya ke jaj benreu khanang ban long ka jingsong suk song sngan ya ke jaj benreu bat ke jela Nakaliang jungi ka sinjuk nong sinsya shnong kabri nyotrat rongkat bat iba samal jerwa ba jai jong kaneso hagdi opor Preston Berem KSU ba balba rani hyper iba lungkot ngilaya phone ngilaya kendo para mangi mar hagbe dei ba kani amendment jong ka six schedule ngilaya lemba di snap bagi bot din ya ka ngilalik sedeli Tigalawan ke parliamentary committee hang ni ha Shalong ru au snap arja khat handai aga arpo terik jong December ba kasakut hadu mentah kata amendment jong six schedule kaslam ni henry kansan ni haki lat thai ko ba chief minister ni ulakhat ya bara layut ki CM jong ilai tuli ki discussion ti ba kami ka public domain kam syai halor ke ai ka nong rem ba ukhat yaki banyak ran tingi ngismo bagi don ke benta ke bakrau ke ngila but din di snap mark amendment jong ka six schedule kam dei ke bawan sisen license sisen samsna sisen san hofnam go pakalong benta ni ngila ban ong sisen cerita bre ti kan ngin haplong kiba pikir kiba benia bha ban bishar bin ben ba kanum bakala na benta kalaway jong kiway patang bahadin jongi kumta ta kamusim ko bakhyang ila ko ni ba Titos Khan bolong CM jong ka council ba nakalyang ko jongi bangila yo iyo ko board ba lasya ke dengan deadline bo chief minister ubo bo khat beng ni ngila phone ni ba ngila one kerki ban ni kendul ki mentah sini ikimat kiba kongsan hi bangia keren hangni kadai kamtan ya itu ikentin unrepresented tribe marto kakta yang ni hak Hills batha Garo Hills ki Jainti Hills ki mrele taba hak bede bat ka number of seats batpen ki number of seats dia kaniru haplong ki siar bha ndei ba ngisiap man to ho bala bon khambon kita ki MDC ki jongi Henry ngin pek perman ru ba yo ni bakala yo haga jaka kita kisi bengi kret khambon ndai shu ni beri oleh jong banwan ya taru ni Menteri Standing Committee nakran sepakan Panchayati Raj dia nak kalian jadi piatran ni menurut am ni Panchayati Raj hi layer wa he marba ngidon this council stadium ni bat hapo kai ni ki North Eastern States ki jong ni don chokli ki ADCs berang don hadu mata bat ikini ngikwa pensa penne iki kumbuki julong bat ngila kwaru ban pensyahi ngila ikren himentan bat di dis council ru ba ke dis council kan itu baik tang yaki borsno bat ngidon kamru ya kata ke jing itu bat ke jing penkop bor bat ha ke jing ikren tan la small tho ban kaliang ke dis council kam dan kanu ka jing semua kau ni kau objection nak kalian jongki markedis council kadika thamai gi jungi ki dor basno but kasanat ni no CM melem naki CM ge bafer fa ti kidi hina dis council ti kanne but sutanat ba ni kalian CM ong ba ya kidi dor basno nak kalian jungi council long nila itu lupa fi ti nim snow lada ka state government ka nang pen kham khan bor shu ya phi da ka ba ka ru ka itho no phi ti kita hi ki dei ki stand ki jong mereka Parliamentary Standing Committee menen dan cuma ikran di ikran kena kedau ba kadi gar komblong kalau agan sa demokrasi
ni tekniat don kamen Halor kata hi ka nagaliang ka parliamentary committee ro ka ay kata ka cushion kandiat kadon ka time limit ban ka state government ban shime kara dia kata ngin se syong biang rengkat bat hadian ka jing ya kendo jong ki MDC bat the government le syagas ni ki MDE jong ni ngin se kendo biang sisen ba ngin yok ban syong mang bat MDE bat MDC bat ki dor basno halor tin isu tundai la don ka jung tri kam bai kan jing pi wa skomo na kaliang ka suncuk ni senong kan persya bai jing ni ngin persya ba jing ni mar pilatip ki dor basno ko bukalong apa ka bri hunyo tra kidei ki kanro pakhat do jong jai ben riu jong ni del ngidu ngidam ki dor basno jong ni temot ngilakut hi kumre riu kita ki nong ni